amada attack kana to we kan khallaga kai changes from ni haida adagi kai tongam ni haida ha phau ja horn ga khongjala te ta chala phau chala ga moi gi chatla dam ni ka ha ga moi tu ga koi ji chaw ba ni ka mapan thok kan ji pura hui naw mo cha gi da lei wa bu ngam da dum lei mi yoi theng nei ba ma lai ga Singapore ni si video se thadau ko Singapore to moi da share ka kanu ko si video de haide Singapore to ne ba ngai si haide koi ngau ba mi mana magi life to masana gyan ta jadaba adumai ne hingma karam lei bana te ba adugi content do sembi raga adugi content do viral ohelaga nui da kari kana ba phangi ge kem kana ba phangba da comment pi raga phatta ba comment pi noksan raga nui da kem kana ba phang de ba adu sorpudi angau ba mi du di magi punchi ni hingi do fare but you are just wasting your time mane nang matam do mangan jai ni dagidi adu singon mi ge ma da phatta da khal lei ba mi du amu yam waram gani mai punchi du hingba de masa masa da bp wang khatna dagidi tawda num leram du ne negative na thandana adu kai kana ri ge sine hai ai koina filter comment bi matam de ma phone dri thola ga kin di thilo thilo ko bang di hero ne ma phone di ado ko in khala ko matam gi wari sim yeng se ba ko in khala ko angang mai matam da han ko di khar chaw bam da sin thiru je ba si ngang phadalak du ne adu na ko na mi im da wa hai do po se aina hai wa je sigi consequence am la kan ni je ko khuda khang feel do face do ngam me ai ma thachagi Yengaga Kumhei Taram Nokcheri, Aduna see a quick studio to the Langshin and from video Sinam, Denil Moirangthem, okay, Nordisk Yoina, business owner singer, Tongan from sing the Chatuna, business singing perspective sing, Koy Mayam do one bangamiba, Koy Denil Moirangthem Gani, a hand but the Queen Laxon, in questions in Denil Moirangthem, the Koy Manipur labor issues in a Koy brogi who's chat liver, business key steps. Kada bu impact lay, ado Manipur di, Koy Manipur business owner Mamsu Unabire. Si uru matam da Manipur lay impact se kanai bu lay haibegi knowledge se koi phang bangam yam fazabu question ni go aina sita je thamjar ga do pot se sine quite first start even if I Manipur lay tre hai tar ju Manipur da cho polak pa mi mane ko Manipur da polak pani na Manipur jam nushi jai besing na harga di aduna aina som yengak pa matam da business owner kyam uruk pa matam da adagi mapalan da jalak pa matam da Saigi mi singse makal thingnar panina kai for cam sam da hojik Manipur ki crisis sina saigi ekoi da phangadaba growth ma'am singse ekoi na phangadaba growth ai tadi business da boy re sana ba sum yeng biu ngasi da sungai ekoi je business owner am unaru matam da kai thok cam matam da moina tawningi ba pot ma'am moina cheli ba order ma'am sing da tha ni hum chang ba gumba si sina ke dog han da saigi moina skill tawningi ba pot to dagi di moina semgatningi ba pot to da saigi slow down am na ohelle at the same time adagi dinga si amam unar ko da kai high gan da yam noning ba wari se kai no da mi sing je sales lak ta ba tha sa nei ba hojik wari phim da sales hena lak ba ma tha sa ga le kai no pot to pininga le tra bani na pot to chang pa ngam tra bani na aduna Manipur ki sigi crisis ina aina solve to bungam da tar su adagi di kai no ai thana solve to ngam de adagi di Pravin ithandana jo solve to ngam de so akoi puna ma equal rights the equal voice akoi live to mi nei ne dai koi ge akoi youth ma'am sing da ju sigi anou bi thola ga koi ma'am ju lingjel khra manaraga manadriwa ma'am sing je manaraga Manipur se kari gum pot ma changes sama lakna bu hona ra ine aduna aina thamjani ma pot di crisis ina effect yam wele so thaba kam lai hana Manipur je sing na har ga di hana da ki ju so thara lai bele ba amane seis da amuk hena covid ki matung de si na mu yai rak pani na sai gi koi sum so thaba de sum henja na so thare even if akoi talent na question balam da mum oi batar su talent se ba pa pangam tre adu na sai ke da wi hana na sai mi sing ma palam da chana rak pa matam adu da mu mayam na nuai na da pa na chat credu do gram ni na but adu bu sigi positive growth to phang ta bagine adu na aina ai jaga do ije ithandana solve to bangam de adu bu mayam pullagadi mayam na sigi pose kitang kak matam khangminarga patience leiminarga new changes da aphaba wakan khanaraga di hojiki oiriba negative oiriba Manipur da soiba impact se tamna kitang ka khana chahi kun changa da tara changa da koi mashen mana tardi not only politician da khak depend to buna tab abdi sum moi da sum abdi moi gi ai moi morang da campaigning dre moi na moi gi jaga da but ekoi jo koi gi right am leiri dana so ekoi na koi gi jaga samna da ai na ai gi business ki jaga da Pravin gi media gi jaga da adagi mi mana magi kari gum jaga hamda my sector da mafum khangna paikhat laga rightful thabak to tardi maybe koi na impact to report somewhat reduce to bungam ni haina khallem yam china chumba wafam oigani habadi pochai na sudum sigi idea si perspective sidum khalla tar hojing matam da educated mi masing ji yam ma individual level of fight to bungam na bagi tendency si de koi kar chat pam important ore oi aduga business perspective te yeng oda koi Manipur talent yam lai na ron ju sipan bi re ko
tongan tongan business owner ma'am sing unabagi koi video sing koi uba fange sida lerise atoppa lamda leibaga khoi ga mu khenarapase koi corona gi matam sida whole over world impact tawe adu matung manipur sida di double impact ng laksalaine anna bro na si ma'am si uru matam da kwari best oigada advice koi manipur business owners sing da adu mainly younger generation ai tare hojika koi digital era lerio sing sida kwari kana ga ni na khanba advice amaktak tabe First up, above everything, patience. Especially Manipur labor, equation youth sing, especially patience yam dargata. Kay gino hama tamda. Hoji COVID lakre, crisis tae, crisis solve tawr eng khalasi. Kana khang ni hayeng anu wong laktar. World War ong laktar. Kalam tana kem haingam de hoji. So aikoi gi di seng na har ma tamda aikoi gi businesses maina khaidok ship. Amana khoi natural oiba disaster ko adagi di khoi yuji crisis thoiba mayam sing si sing jema leijare adagi di khoi gi business at pamatam da isha gi oiba failure haibam jung leidi ko ani jinim lak tu si so failure wo yobo to da si sing jung pasala ko matam da di bulama ge khaira ka duine ye khair pamatam sida nana khanga da somna khangbi gi da se kana da give up to give ma two options ki tane leije give up to give ma adugi pot thingnaraga survive to bongam na boknaraga survive to ma but I guarantee pijaga doise it's not going to be easy sunai lai roi maram di kai gram the business haiba pot se unpredictable be pot amane yam thina unpredictable be hayeng kai wer kani hangjit kai wer kani khangwangam de ngasi nungai be hayeng pesa suna lak tab siwe kana tana kem haiba ngam de ngasi covid ta khoi awa ba kyam thingnare adagi di hauji crisis awa ba kyam thingnare but Shigi pots a queen solve to get high target as a monkey business is successful over mu or cat. I junga. I do go beating that I go bit I give first clothing brand subscription give a cam. And then I do the lack of the Manipur crisis and as I'm going to effect on the Helene Manipulagi, Hosiki, Bistylagi brands from Pomatam, the Hosik, Queenish days of Porsche loaded or Manipur hasn't gamed the Manipur transport key issues in a Pusala Pungam the Muibaka, she's a phone like I don't frame view or do what they she's and view. Channing ba kya lai batar su pasa taning ba kya lai batar su potu ni yorok tra bani na so de hai bangam tre slow down yam ohen greba adu bu sidai ki sigi solution je amma khatane solution je patience believe isha na isha da believe to go hai badi khatang ka give up to ning moment la amani business owner kya amani pur da yeng biram gani ko ai ngasi moi da focus to ra hai jage Yeng video mayam dai na thamjani ngi je hoji awaba crisis lae awa na mayam lahani hoji chotha ba kya ma songi financial da condition da awaba kya am su la amani ko but aina haijani ngi je sineba soma thajai na changsan lu po tu di miyu ba kya na wang na ba tar su maning di han biruranu lambel amma natraga amma soidan tholakani keep going aduga kaino khanda ninghan ba laktar so songi vision dom tang ningsing biu songi dream dom tang ningsing somna hawak pa da fog be excitement do amtang carry to bi ram tung da awa ana kya laktar su alu da hogat pina bona be makhata badi business owner mang gidam da anytime reach out to biro wari shabi ai have the mentally darka le betar su pesa khatana tana mentally khoi gi weak or pa matam da wari sha ja ju sabsi adu ko chokhat palambel da puminner se give up the sung to bi gan sigi dai hijani patience yam tina chome aduga failure I report say them hoi brothers ma winner I don't like do there yes aduga give up the organ khatane fail when fail oi ba adi give up the outro khoi in the face of try to ri face to the never khoi le learn to gani fail oi ba success oi ba success or is the next step to fail oi su ai failure do na success ki lambel se makatu so give up to guitar di ngasi je suppose example nang picture ke Pravin na ngasi Pravin na semgat chari media brain se semgat chari ni ba Manipur ki voice amoi na ban bona ba kyam hona re Pravin ki life se struggle kyam line same thing kana gum ki life se struggle kyam line ai ki life se struggle kyam line ai ki jaga da swan tang consider to se haying gi numit se koi ki success de ne koi je achieve to gu numit ne but akhoi na di ubangam de journey je haying kai no koi je awa ba da lai ne wa ba da kam thing e nungai tre pesa lai tre na lai ne but haying gi numit de koi ki success se lak to ro bane adu bunga si gi nungdang da koi na ai tu ge to ba thapa ama to ge na pe se turn tak to ki tar di haying gi numit se koi uru ju ne ma so duna koi na khanga do pos di failure je never give up have attitude se ya na lai bam dar ka ta ma aduga musu ngasai ge koi na chali ba life ki lesson learn to was step by step to wa ta ne
adi akoina ngasi chali post jo koi some experience kara phange ado aina kai ma no por ngasi pot se fail oi na no por ma tang jam da matam da koi english ta ga har ga minus mine have am the grass is greener on the other side na koi manipur na shan ma chi na lam gi shan ma chi sang koi na u do pot chi na koi easily to grab to wangam mani ka na khan bai por ma dum koi de feel da we si matang sa na ngi da koi scam gi matang si matang yam pusan jar ge koi scam gi kano se tongan tongan makal me am thengnare especially network marketing hoy manipur si dun hena tongan atop lam thok taba yam nokning makal gi scam am su koi manipur si di u re ta bro gi jo si experience dum thengna bi ramani si matang ni koi scam si ki victim moi bi sing se si from the high bi aw from kitang tham bi ram foolishness ne ha ju first foolishness ha ga di wakhan je kitang khantabam darka dai wakhan kitang khantabam darka dai ai tar di miwe bise kana go mi chu lei ba suppose ngasi advice kitam ta lai ai je si thapak se tauge si je scam oi ga da mi ne pisa cha thok ki cha thoi dra haina hang mi ju lak ta bante lak tar ju masa ji da ai ngon da la ena ngasi ai ngon da du ki question je hangi rabin ne question ai ngon da hang bi re ai shmaina si tawe shmaina thabam la e moi shmai piu hai aloi tawraga di phakadra pharoi dra but who am I na hai du ji achuma poto haijar ka duni ai gi mangjaba kem leite at the end of the decision log the music na probin ne so do that decision rom da is the quite first decision log dikan da ai gi pibam thok putu da mu har ka du je amuk option ani ne be ju hojiki scheme to ko du changsa leiba mi jina brain wash tor ko am le tu ne again som the mana har ka du ji only positive over pot man jang thazara ka du ne scheme torom dai positive mind je daro du ne excitement ne hayeng si u ro hayeng si dum na khatar du nang si ki gari je mg hector leiba ngamani ha lamborghini ka je la na tham gro ba mu si lai ani nang flat lai ra smile lai ani si tor ne ha ma tam nang sai gi mioi ba am do leiba ni nang sai gi ma so pam ba ko guni na chang gi du ne oh cinema haning je sine ai gi mana phangre yengu mai flat lai je mu ma gi gari lai je mu ma gi sidin si buk ta ma hana zero lem da su si chakot kre ha do adu u ma tam da ma sa manung de nuai am park tu ne easily grab to ni but I want to lock to ni I want to advise him to ni massage the man of like 50% decision lower ni 50% nanti mas kadri ni so 50% je man la kana ina je hai ju ai je single poto hai ka du ni adu poto yaro negative poto hai ka du ni but my manung to dinga sai manung to di man uri po je flat to uri ni gari du uri ni life luxury life to ugram ni ma ge life li ko adu de na ubu dreba adu na mai ma kok se lai je hingol yon thozu pukri yon thozu low yon thozu ma da piura ge changra ge dum changa ga dum ma heng no mala pisa pa ni hebe wo kholo do chien gi bo dum lerek turo bne adu na sida soi je kana no aina te brain wash to ri mi don te ba hauji ki victim no ne soi je accept to ri mi hoi research to bom dar ka ta phone loi pai ro matam ne phone sida si ki brain de search to google de search to si je kai kai lei sumai kai kai lei kamai to ya te search to bom dar ka ta adu na tre isana isate lai khai taba mim ne lai hajadaba mim ne hajare ba kem kai je lai hajadaba da kem kai ba like shi shu kem kai like jade lai lai shu da yam ne kem yorok to mim ne haje adu bu fazana thigat padadi kok si gi pira iba brain je fazan chalai raga sini chumbra ne lan bra ne haiba pot ama kitang ki tana bam thoe ba adu matung de action lower di hingol do yon trika ne hingol du na heng wa hena property kana ra ani na ta hingol ta kan de as lut to gre hingol jat kre ma tha sa raga ha kenu da scheme gi video tha do ro du gi mahutta yung ho ji ma gi scheme mi ma gi scheme gi video tha do sandue na dra sandu kre video da phare but songi pe shan jala bo anjalak tin da paisa anjalak kani hai tholu du ni adu ma thadu du gi get rid to nen photo do sor pu di genuine po ta matam changa ga thadar ga ta sing na magi tan mam darka tai ba paisa da shortcut ai ba po che shortcut se hoi gi thu na paisa pining ba si gi po che am phatri ji addiction ne ba addiction makalam ne ba ai di thu na paisa sumai pining de ai khangjei ba because kai no journey ai po che am sang ba journey ne ba sei ja ai na ngasi thu na ta paisa pining mo em tar di ai no mi sing ge thu ne ta paisa pining am tar ai paisa pa ni ba han example ne me hai je paisa pai bai di hing na bu don te ko limit beyond the chatla ga ji ai ju ekta mai hora world ji da ji ambani wor ni ba na ta tawri struggle me am hai but it takes time 40 years sang bu yo ni 50 years sang bu empire am sem tam chang ba du tha ni hum da khang de gari lai ni plate lai ni adu dau ni ha chahi ani hum da lai ni ha jalak tar di adu da ya ni chali mi di foolishness hai ta kai hai jun apang ma hai tam ne du kai hai du greedy we bam si all de greediness ani mana thadar ri effort to ga lak to return do ga compare to do da bi da si phangani ga na harau do ade pot tu kai da kom da sung kana gu khar lei ba thapak chi suang khang da ba
ꯊꯕꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗ ꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯤꯒꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯔ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯤꯕ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯔꯛꯇꯧꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ PDF ꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯋꯥꯔꯗꯁꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯥꯔꯛꯎ ꯁꯤꯅꯦꯕ 62 ꯄꯦꯖꯦꯁ ꯈꯛ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ $2,000 ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ PDF ꯇꯨ ꯋꯥꯔꯗꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ 10 ꯂꯣꯟꯊꯣꯛ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯡꯉꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯥꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯪꯈꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯄꯣꯜꯗꯨꯗꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯁꯦ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯊꯤꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯦ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯗꯤꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯔꯨꯔꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯔꯛꯏ PDF ꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑ ꯊꯥ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯏꯠ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯤꯟꯁꯃꯦꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯅ $10,000 ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ 20 ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔോ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯨꯇꯥꯟꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯝꯃꯕ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯏ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯀꯦꯞꯇꯣ ꯄꯥꯋꯔꯗꯣ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯊꯤꯕꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯐ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯗꯨꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯐꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯐꯔꯠ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯏꯐꯔꯠꯇꯨꯒ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯔꯤꯇꯔꯟꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕꯅꯤꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯝ ꯈꯟꯗꯦꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯃꯥ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯡꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ 50% ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ 50% ꯑꯃꯅ ꯗꯥꯎꯠꯅꯦ ꯗꯥꯎꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯔꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂ ꯁꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯩꯁꯦ ꯀꯣꯃꯦꯟꯇ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥ ꯍꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯔꯅꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯊꯤꯒꯠꯂꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯁꯥꯎꯖꯧ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯦ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯃꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏ ꯍꯩꯖꯕ ꯇꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯨꯁꯁꯦ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯏꯁꯄꯦꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯩꯌꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯔꯛꯀꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯅꯥꯏꯔꯥ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯏꯔꯥ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯕꯤꯖꯅꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯌꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯌꯣꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯃꯥꯖꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯟꯇ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯈꯔ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯔꯅ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯩꯄꯥ ꯁꯥꯖꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯃꯥꯖꯟꯗ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯐ꯭ꯂꯤꯞꯀꯥꯔꯠꯇ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯣꯜꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯁꯥꯅ ꯌꯣꯟꯖꯧ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯒ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥꯏꯔꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯌꯣꯜꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯌꯣꯟꯅꯕ ꯂꯝꯕꯦꯜꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯅꯦꯁꯇ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯥꯏꯔꯥ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕ ꯑꯅꯥꯏꯔꯥ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯗ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯅꯥꯏꯔꯥ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌू ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯖꯇ ꯗꯦꯅꯤꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯣ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯋꯦꯌꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯋꯦꯌꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯦꯌꯔ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯒꯨꯍꯥꯇꯤꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯇꯤ ꯒꯨꯍꯥꯇꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯕꯤꯖꯅꯦꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯝꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ
Yes, digital the kanaba kya amsu lai. Digital je physical product is digital marketing AI marketing sooner gadi kanara ine. But only digital the base or digital product sang the base or what Manipur manung the focus to the yadi. Because Manipur manung the digital product hajibu kai no khang the miyam lady. Kem kai de khang the bai khang the bane batam san nabadi hona view in I digital product have a poche maybe this is what is digital product. I explain the user templates hires. Example the poster templates ama hires. Website templates hires. Adagidi video editing templates hires. Adagidi PDF ama hires. Ebook ama hires. Wallpaper ama hires. Poster ama hires. These are all digital product name. But see digital products da mu khalaka tu mu haju name. Kamai adu de pisha kamai tan du mu haju name. Adu du ne knowledge hari poche. Knowledge hari poche. Fajana sin mi lo mangi to bunga mo. But to bunga mo da khra da ni haju je. Knowledge name. Kamaina yun gida ge have potu khang tam ne. Adu na bo khoi gi Manipur ki somna tabi da khang de khoi gi platform lo the monetip in the platform ama lai dana. Monetip platform je to report saying asai gi mapan lamda khoi gi lairiba mapan lam gi su yamna link tree ga lai ga moi sina mu dollar da chat le. Dollar da chat pani ni asai gi dollar da chat pai rupees ta lakh pai je akoi buk da akoi ji to engineering ba khoi bu kana bam khang de. Dai peshat price ra ra ko da tong am lai ne. Hosi monetip pai report na Manipur gi founder ma samang na puthok pani ko. Founder ma sa Manipur gi founder de puthok ko to report che ke yam da asai gi magi booking bo ere. कोई जिम ट्रेनर बु ओरे दगिदी इन्फ्लुएंसर अमा बु ओरे दगी लाइक योनिंग बा डिजिटल प्रोडक्ट योनिंग बा कोर्स योनिंग बा दगिदी कोर्स योनिंग बा कोर्स से पूरा सेराम तोरा ने खनै जे Manipur दि को अदुमा वखन थादो पे कोर्स है लाइक तम स्कूल द चलगा लाइक तम यो जो कोर्स हमने प्रोग्राम हम यो जो कोर्स हमने अफबा कोर्स लेबे त केम काना द बलैते फबा ngata ने अदुमा कोर्स योनिंग बा दगिदी बुक योनिंग बा पोस्टर योनिंग बा वॉलपेपर योनिंग बा मैम सिंग तो क्रिएटर मैम सिंग तो इंस्टाग्राम से क्रिएटर मैम के लेबम ने adu ne digital product haije adu gi poto yona ba adu ju free dum chang be araba changa kan system do pura loi ma happy re kan da changa kan adu changa kan da dum poto thangat laga moi da link to hapa ga yon be yare ma palam do egera arunachal do egera adagi di Sri Lanka da yon gera foreign da yon gera moi ni yoning pham da yon be yare adu dum ha ka do je mu tongning di mu ha ka du ne adu gi tau ge ha ga di aina ha ju je Instagram nun chang biro monetip ki page sang biro monetip MONETIV monetip ta changaga adum yeng biro adu page ta connect tawro na tragana magi founder do mayam ju dum khangna rangani kuman ngan ba ina search to biro search to ga mong da reach out to because ka ai gi unity am impressive way ba du maina hang do digital products to ai samak su sin nei ba ko adum ma po to sinaraga kana ba po to low ro adu paisa ta la ma du 10% du mi gi platform da pb gro adu na ta free du changhan bi adu free da loi taw ge di kai da ju ya do service charge yaudri kamai mi kamai hing bino noi gi da mayam gi da sumai na kana ba pu thopi ra free da loi log ge hai ta de mi du ma to pi ba cha ma la re adu po dum taw bi no free ba khan jim sa do pi ro free ba khan jin na di paisa sungai pai ba ngam lai sai scheme du la tu je bai lai ga dum lai ni dum sing na kai no da mi ma gi da dum kong da cha ma ne ba asi Pravin da ina hai Pravin gi time chin gro ma tam am da ina Pravin sima taw bi nga ki nong ba do gi ai tholak pai mating pang bi bi ai every day ni mating ba Pravin mating pang ning su pang ngam po the pang su pang ngam thok te ba time value haibam lei adugi potuma khangminaraga digital products to torpa matam da mi gi adugi platform da padan sinaraga grow to bi ai haibane yes digital product ki potential yam lei to bodabu digital product yon ki haita di isane content yam na create to bam darka tai khangan bam darka tai khangal lage loi khangma marketing maram da khangma darka tai adugi pot mem hojik moina khangda mi ni digital product yon da hona matam da kai to gune hajar ke ko adugi design am to no da moi tha ni hum jang grani adu design da to ge ngam jung moi si kui male hani adu po to ji monetip na shortcut we helam ne po to hapkala tak yon jan gro link jun thadaro tan tum ha lai ro dum ko de create to dum link to hapsalo dum to gro adu sales to la han ba ho ro no ma punga ma tan pung minute tranga ka tan chang du je po to hapkala ga fill up to ro ga gi brand sini ha po loe du da adu ba to ning draga di kai no to du je khang dre ba kai dum chai de khra lo ro dum cha lai dam ne dum na ja sini ya ni ga digital product we ga physical product we ga loin ma ki advantage ri lai to budabu mafam chana phan sina bam darka tai hoi viewpoint je mu yeng orga di Manipur da bodi khoi gi khud sa gi thabak sina khara di hen dominate to bodi hele go adu talented oiba mi si yam lai yoni na are talented oiba di even some digital products si kamane jo haibi ai maram na sajagi ko patana gyan ta hanjagi what is digital product ai hajar ke kamai bi shatani ngasi je angang am thengne mana am phajaba sketch am yele bai ai sketch to ngona silen na je udyam yam phajai sketch ada ma ga phamina kan je ma hai je pashata ninge
बसिदै कमाइन पैसा तान्दुनो खंगदे हमने नत्रा सो इन मोन द पीपल सॉल्यूशन दे सिने क्रिएट तो बहु but create to wow hypes the Pravin gi mind the meme gi mind the kai lerm gani han da o influencer khar ko create to hai tu ne no ai way ha ka tu shi ne ma za skate check pa mi ne hojik world trending way je me na pamai je ke Cristiano Ronaldo Messi like a power actor mem lady da so ma na kai gumba ngasi je Cristiano Ronaldo gi poster am puthoga for all the Ronaldo fans let me try this. Let me try to sketch this. And I'm hide a video. See if I can do this or not. If I can deliver this or not. During the yek power, have the interesting or the curious go like speed up the tower. Last time see reveal toga. So this is my final sketch. Uttardi. Middle bunga and name. Every day to my togamana contains no one of our me with other tardi. Magi followers, loy from the Yengaga Yengaga audience Manipur kutan man the Pamna Bahor Aniba. Pamna Bahor can man of the Peshatan Beatus Kamai and Beatono. Hosiki monetary sinner Niba. Monetary sinner Kashi from the Magi Hosiki Mana gave a sketch. Ronaldo Giogra, Messi Giogra, Shizu Yolan, digital production Yola Niba. Digital product Pamba Kambuna, digital product Yon Beare. $2 day or $3 day or $4 day or $9 day or Yon Beare. Lagi India among the physical product global thabizim am chawe haja bone ado ken kai deba notice manung the Manipur manung the India manung the yon the ken kai like physical product to jo happy lo monetary to happy are magi frames at bira hojik mockup am lokal la the AI the to generate to lag mai poster happy lo adu hapa adu ki price hap chala lo adu itadi ma se kaino adu way to the people dum click to ni magi shop here ha ga thab click to ni ba ade magi video khuding city happy ni ba shop my product at this yaurni ko adu the digital product physical product order to bulak pa hora ni adegi di adugi marak to mana mo sketching gi sketch to course mo hang to pe adu su kaino monetary sinaraga magi course mo hapsala mo yon be are adu itadi income stream chung thoraktra chung thore ko so sumaina sinabam darka ta hai si itadi digital product gi pisa phat na tan be hai yam tin chum aduga musu ai na sa harma pot the ro pot su le aduga digital products me amna uri po se si ge khak kisu natana ko khoi ge when video edit to da harijina hoi Premiere Pro gi click version ge sinari si Premiere Pro gi aseng version do natte kana ko mamna du gi copy im se me si me am widely prithvi pum sinari ne adu si po se monetize to do pot natte pesa phangi ne si semai creator do chamana na even ngasai gi moi illegal lo pot gi matang natta si ai promote to din natte ko adu moi gi pot na ta Premiere Pro seasonary mana adum video edit to bole sin ba mai template ma mai lera mane adu template to man export to kana dus dum yon ba yari ne admai to na ya ba pot mem ni khoi da si digital go ba awareness adu knowledge si what pasina body si gi feels the sang pa po si khardik what ti wale adu some mi khuni mana to ya ra so ls mi Manipur 33 lakhs population da some 1000 people di si digital kano si da product si sang pa matam da moi talent sing dum si na bi ya ra na ni khalle man ko ado kano su leire si myam sin su leire aduga sum yam ngasi gi di pham su wari bata yam sangal la roisi akoi ge social media gi matang sida sum laksi bo sida responsibility accountability kai no haba understand kem to da ang myam su phone ji pairi adu kan da koina social media influencer ai posima ko yam toina tar Sigi influence karma makhalgi influencer akoi influence to why positive sing with the positive outcome la kadong ne adubu akoi na uriba outcome jidi Manipur da positive oiba influencing outcome jidi koi ubu gya phang de tar si matang ju bro gi oiba younger generation jing da advice dang thambirama see social media is very powerful teen powerful eba pot amne social media je hojiki social media je aduki matik live jina viral jat pachu am live but viral chat ena ke dukdin bad way the viral chat like the what's the use of it what's the benefit kana gumona gali de phamaga dum churup tha ga thagala so dum viral chat phagi oi kari oi funny oi sinaraga but adu duna nangon da kari benefit pirei kari benefit pirakte ai this thing ha ga social media is toxic ne ai unity toxic idea ai ha ke thamjara ke khusam de tamar thamake social media da sum laishallo mind se negative sum wer kani because ka fg ge wai social media em to ko jabamna Manipur ki North East ki crisis adu ki crisis ada ki crisis yengma tamda khudong shot bunju pole pi sakat pama de nungai tabam ju pole
but I do poto ina kai khalake si pose yening aktre kai no ina khali se ai gi oina di social media sin na du se ai gi business ki youth ta mateng pang ba gi oina si oina khale so duna ai content am yeng te content am yeng te adu duna ina har ka du si ne ba social media sa dukki matik powerful oi inkhale ba mayam sing jina fazana sinner gadi paisa ke am tan be career ke ama change to be ai adagidi dream life to hing be ai knowledge knowledge am learn to be ai but khangdri poche kai gino social media je fame mai poche ngaki influencer hai ba word se am common oi ba po ne ba ko but ai di ai sana ai influencer ne su consider to jete ai follower khar lai na du gai pam ju pam jete aduga thingna ga dai creator ne ju khan jete ai gi dite sing na social media si nei je ai youth ta phajana pi bai gi business growth to si ne bai na pam ji ko ai gi history yu ne le ho ba legacy we le ho ba du ne pam ji ko but ai na thamjara ka du si ne ba afava lom the sin of you afava lom the sin of you afaba hairgadi chokhatnaba karigumam taw matamda chokhatnaba mina respect thamakadaba adagidi mingonda value piba adagidi paisa tan ba yaba paisa tan ba scam tawbudo nate ko haibdi presang jalaga migi si tan gre I met keno zero dagi horoga ngasi 10 lakhs nungni di ta le ka ha ga dme ka ha thadalak ba potudi adudi pura widely scam ne adugi thabak tum tawbiro no haibdi ko keno je haibdi admai dollar ta usalaga si dollar talure si talure ka ha ga dm me tawbo potudi that is scam tasena ga scam ne adu mo potu tawbi gano adudi value nate do sharpudi nang khangjari maybe let's say fashion fashion hire fashion je man am pam nei fashion is the value biro maybe values kamai be nangi dress kamaina let's say men namoina gentleman namoina kamaina dress set kani ha adu poto na shemba horo kana now what will be your problem conversion adudagi pasatan bangam dabajine adugi knowledge oi pirake betelamna fashion je haugal akanda kai dorok pi ai hai kanda khoigi shop mai kan leibane shop mai je taraba shop mai hari poche kamai to gya damda shop mai hari je platform amane moin tori poche nga sai gi influencer mayam sing jina setli ba khungau tongi ba khungup sing ja si jigi affiliate link se shop mai jina connect to bi ne tawra matung da magi product mana setli ba fashion mayam sing ji yo lai ne yan ta bi ko so si da na nga sai gi adumaina fashion torpa matam da nga sai gi mana kai do bi hai matam da pisatan ba khutan je fashion gi wina yamna wakhan je yam chau thopam darka tai ba not only cloth kapra yon mu jiga tan te ba aina ka te fashion yo matam da magi kenu je curated over pot se sibu yon bi ai magi fashion je mayam na pamnar pum da mayam na magi fan or pa matam da ngasi aina khanba aina H&M gi sigi search si maina khangat le ha ga mana link ma hapkat kar loe ha sigi ai khungau si lai khum si pa ma magi website am hang dora loe de magi personal brand da gi magi fashion over curated fashion ha hang dora loe de hang dora that's a new thing adumai to dana paisa tan ba ki am la ani makhal gi am la kani same thing fashion khatana tana khoi gi kenogumba atoba mafam da lakma matam zu education da lakma matam zu paisa ki am tan be are afaba lom da fataba lom da nate ko so every niche da hojiti paisa tan ba loina mak yare but tawbuda bu moina sina deba moina sina report di ngaktangi fame mayam na unaba paisa sunga lakta views khara phangba adugi po likes khara number po tune aduda chen bi gano adu shurupudi kana ba pot roga likes ta lo mina ju respect thamba mina heng kana ba pirak pa network to bonu ai ba dagi di changes ke am lak pa business to grow lak pa not only business to work atana kenu pa ke tamne have like tv instagram pa ke tamne social media pa ke tamne have like tv job to rio miduna magi paikhala ga adu da pairaga kari gumba awareness sama mana create to rasu adu duna magi life to networking da changes ke am lak du ne ma ji to thabok to de hen changes ke am aso go thabok su phang ka du ne but sigi poche sina dise ke gino knowledge what pai ne ba aduna knowledge se kitang tan biro social media da gi ai karam na kamaina ai gi life se kamaina change to be kamaina me inspire to be hai ba poche si ma khangbam dar ka thai then only social media sina som gi life da help to grow to kani yam tin chome bro aduga aina zu ai gi weba poche aina sigi media social media internet media je content creation sembagi torkhiba je ai gi na de aina ai passion gum ne tar ari si pot ai di mingon da kitang aina khang poche mingon da yam taksaning ba de mingon yam hygienic was yam power adu na aina khan ba je ai social media je pai ba tam da hojiki shorts video gum ga yam thole ko si na khoi gi mind je da yam fragmented of information yam thajale adu na nga sai koi frustration yam tholak ma ai di di thab mayum da sum tum phone me le ram da ma depression ya narak po anxiety ga face tor ko yam thing na ba si je koina information je fragmented over information je no mo short video pungam sang video mi yang tari ani gain to information ama kata ne adu ga short video chama yang tari same niche ki ore go same title ore go
same lesson magi mind pura charang na lai duni lesson ama khatang na mana shorts video cham yeng boy tar dina kesu kai de adu shorts video de that mind tholo random ne overload ne my mind do this adu see fragmented information ma'am sangi la kan societal oi get problem tholok toro chumi adu na ai gi video jing de ya mana entertainment mo ga yem te thagat te na ko aina pam si gi lai ba video billions of video ne lai ko si mar si da ai video ji tang mark to the yaw amma ga di gan hai bi concept ne baina seng kan social media video semi adi si da gi earning lak na ba khot na ba gi concept kan lai te ba aduna ya ga di manipur da su lai ba influencer sing ai tar follower chong lai ba sing na su encourage to matam da khoi kitang positive oi ba khoi society ji grow to ya ga ba idea sing je kan to ni ai tar mi myam de influence to hani aduga roda aina kena tokena rise makha samge na dormbase koige keno da masai social media da bad influence lak koi potre yorise keno yokra kara deep points hangre adada hujiki social media sida di mi myam ningse koi aidi war ga potha bani paratam ge na keno na te social media facebook te chang pana te youtube chang pana te ai nga potha ge na chang pani haibi posi dum hai batai adubu in the same time akhoi da khwai chaotic oi geda ba khoi political chaotic news adagi Iran news si myam jing ne khoi na consume tori jina aduga nakan nam dana mo khoi entertainment ga entertainment da ju khoi idea pi bangam ba entertainment myam su lari ko stand up comedy ga har si tori myam ni wathi barim pa yaw de comedy oi bi wane adubu information da khoi na kana ga da information myam yaw adu swai dang tori jina khoi Angaoba Yengaga Angaoba je khonggaw set to bi chela laga adu photo viral chalan la kan yeng bi photo su tori kan do adu na sigum posting de la pa de bro ge ba keno consent ya keno wakhalon dai dar khoi ge social media je responsible oi driba accountability oi driba myam sing da ko filter to ro ge yeng han ba kyam important oi ni khal am si important oi ya am important oi sigi posina negative lom de am chala level sometimes ai jungai ai na haijini ai hajara ke ba aduna ne social media je am sathibam na Instagram gi sathibam na 10 seconds seng utar dine mara adu mo content seng usalakani am sathibam na si magi aran mate magi algorithm ne ba so sometimes aina manipur gi crisis ki maram da khara yenguraba adagi di Assam ga Meghalaya ga thoki bai crisis se khara yeng ai fit se adugu manga tangai salani ba so yening de ai adugi position kai wen gam da mioi ba amada nungsina da bagi machak se akoi jibu tawnari myam sing jibu kai no gai khalak ba pot ama sum lae ba ko adugi potuna kai dawi khantha bangam da ba youth amada di sheran trana negative lum da pura ga phatta mingo na thabak to wo khan lo na se le so filter to ba haije nang aina filter to bungam moi control to bungam moi but advice amadi pbi ba kai kana ba phangi ge sigum yeng angau ba mi mana magi life to masana gyan ta jadaba adumai hing ma karam leibna te adugi content do sembiraga adugi content do viral ohellaga nui da kari kana ba phangi ge kem kana phang ba da comment piraga phattaba comment pira noction naraga nui da kem kana phang de ba adu sorpudi angau ba mi du di magi punchi ni ngi do fare but you are just wasting your time mane nang matam do mangan jai ne ba adu sorpudi afaba matam do sinaraga hayeng yung akoy manipur gi hai je ai kem khan bi de ba ai ngon da head tong ning to jo phattaba comment bining bi jo ai kem da ka de hai ta di aduna ai ngon da ai gi life ta kem kana ju pu bi rak pa na te ba adu bu ai na hai gi da pot amadi lai ba ko sumai na wathi waren toroga hangdo ga awa po tha bane hai ga mingon da negative oi ba bidang pi tho ga negative oi ba comment tang pi ga negative oi ba khan dang chel hal ga lai ta di amdang khallo ma gi mind do kyam yam negative oi ba na thalam mani tang khallun kyam khalam mani ko hoi comment pining de ba negative comment je pining de khan bu khan de ba kai comment su gi bi de ba ko ji khan ado adugi potu da negative oi be wakhandu sung le asaw do phongdu gam tari ma do kya mung yam na negative da le mani khal adu mar tu da mu shi gum ma yam sing jum consume to sala di head to mu yen san do ra ine adi last di ma mathan da control to ngam mak tar kan di mi do mi ngon da thina hair da gi ma mathan da what you give is what you get mi am da nangi bebhar do siran to na ulu tar di mi du so nang da afaba response pira ro afaba response pira tab da di ke dawni nang sauna ni khanara ni ade nang societal thought oi gera mi ni lakcha gare du anxiety gum ba du phatta mam laksala ni because kai nang na pithoi be energy du negative be energy kai de lai nangi mind da gi lai ni ba nangi mind nang tum mogol pa ka pura negative jabra mam da nang lote tok sangi tar di oi nang na pithor ko da energy du adu ne ba positive be thabak kitang tok ge na khallaga di war su wana positive be thabak tok tar di positivity gi
changes lakadone nangi manung da inner good feeling am lakadone ba sana da mingon da pithoku matam da se delivery guy mai gi yum da lakoma da khon je kem nungai sometimes as a negative or ko matam delivery guy am lakpo je mo na ha nangi tips kai da pi gi da gi lupa kun cha gu ma tips pithoku bi matam da ai ba khanda mana thank you sir ka haram baje yam thina penja ba yam thin nungai bam lai adu dai kai lesson ta aina phatta ba khalama ma'am sing negative ma'am sing amuk tam nang nap thore miyo be nai su negative khali ne ba ai positive all the time like te ba but aina hainingi positive adu ne ba negative ore pa matam da nasana nasabu negative da gi pull do thoga apha ba thabak tawna ba kon ka adu mingon da sour ga mingon da frustration thoga le phatta ma'am kan zum tawra ga society ji kai kana product society wa to kro adu mai le mi tu society ke dum change to bunga maroi but nasagi imung da faudi change to na ba hana hona bi go isana isagi life da isagi imung da isagi nupi da isagi nupa da afaba wakhan khanna ba afaba live mai hingna hona bi adu matam da wakhan je ingdara ga nungai ba punchi da lakso ne ba magi amtang khalu negative carry to mi ji punchi du kyam waram nim tang khalu akhoi kitang negative tor ko matam akhoi kyam wai shopning boy kari ba mi wakhan da dum leitre ne every day nungam da phatta ba wakhan da khali ba mi du mai manung du kyam grudges kyam le ngam tang khalu ne nungam da mi u da mi ngon da se so ai ga saw ai ma je ngor kai gi no yeng ai se hoi adagi di mingon da mi gi ma da phatta da khalle ba mi du amu yam waram ga ni mai punchi du hing ba di ma sa ma san da bp wang khatna adagi di taw da num lem du ne negative na than da adu kai kana di ge sine hai ja akhoi na filter to bu sunga moi akhoi na control to bu sunga moi sidi isa na control to jara ge isa na khanjara ga isa na isa chum thok jara ga social media se dagi taw tar yeng tar su khar khar yeng a sigum poti yeng hai de sigum poti phatte ha du di loi chawr ba nga tani social media da phabat ta ba khanga ba nga tani khandok pe use to bu use ni me tu ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯀꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯔꯀꯨꯂꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯐꯣꯟꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯀꯤꯟꯅꯗꯤ ꯊꯤꯜꯂꯛꯑꯣꯏ ꯈꯨꯄꯥꯡꯗꯤ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯒ ꯆꯤꯟ ꯊꯤꯔꯨꯁꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯐꯥꯖꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯤꯜ ꯇꯧ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯔꯝ ꯊꯛꯆꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯪꯖꯔꯛꯈꯤꯕꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯣꯁꯦ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯀꯣꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟꯅꯣ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯅꯗꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟꯅ ꯇꯥꯗꯕ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯏꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯂꯩꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯥꯠ ꯖꯥꯠꯀꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯣꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯈꯜꯂꯨꯗꯕ ꯃꯪꯉꯨꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯨꯀꯠꯆꯩ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯣꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯜꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯆꯪꯉꯨ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯤ ꯉꯥꯡꯒꯦꯔꯥ ꯊꯤꯅ ꯆꯩꯒꯦꯔꯥ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯒ ꯍꯥꯡꯖꯜꯂꯒ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯪꯕꯤꯗ ꯄꯤꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯥ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯈꯤꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯜꯋꯦꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯗꯣꯄꯥꯃꯥꯏꯟ ꯔꯤꯂꯤꯁꯇꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯦꯟꯇꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯄꯦꯟꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜ ꯂꯥꯏꯛ ꯒꯣꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯥ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯜꯁꯤꯞ ꯊꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯩꯌꯦꯅꯀꯣ ꯅꯪꯅꯒ ꯂꯩꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯝꯄꯜꯁꯤꯞ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯗ ꯃꯇꯣꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ
maram sunu le tira pai tak lo de satning mane se khoi si intrusive thought hai tai no adu ne lai sigumbo pose control to wangam do mi myam ne sai comment section da adu ai hai don bo to lai adu moi god ne wakhan khan de ba moi yam sauning ba mi am ne moi je kaba masa ma sau jara le ba dum katha karai na saw ga dum lai ba masa adu ne ba ai ni comment ka si ai ne khale ba ai ngona du pa wai matam lai de ba comment du sumu sang moi i comment english do ai khale kari no moi ni i je adu su ko word ka je pura ko gi dictionary de put fo ga dum i ba ai som yeng ni yam thengna re ba ne thengna ngai pravin jo sumu chama comment je u yeng ur kan da as kari kari no mai da mi je ko ai khale ba tauri me am sing je wakhan je simu yam sang nam comment iba matam lei bisi mi je lei bra ne mu khalle ba ko adu mafam khuding gi changa mi kharam ju le mafam khuding gi changa ga mi ngonda afabam ta hayram da phataba nga ta iram badum le me adu moi je god ne khan man te moi je bra masa ma tanda yam sauning jaba masa ma tanda koi gi isolated orga masa ma tanda koi penja da masa na process yam le jaba punchi da kaim tau ngam jada na dum leiraga dum mi ngonda afaba mi am na oiraga bo thabak chin ba mi afaba da khan ba mi am na oiraga bo mi gi growth ong na mi gi ai di nong ta tau de ai pharam be mi ngi mit phalam da be but ai gi surrounding da yam ti phai ai gi surrounding da di ai yam ti na fun way yam ti na nungai na le mi nei but ai gi surrounding da di ai afaba nga ta ne mi pining gi so ai nong ta moi gi man da phatam ba khan de moi na pesa ta la nungai ga nong mi na ga moi na pesa ta la moi na kai dom chau je ga sa ga phagi yoi kari yoi ngasi dang piram moi ga ai na ga dumai le na ga le na ba nga ta ne so afaba phatam nong da khalu de ai gi mana dun chokola di luai pravin na chokola di luai ai nungai jare ga ha dumai le ba mi ne phatam mi na khali dumai ne i ba mi du di am dang khalo moi na khalam de wakhan je kai no lam phang ge da moi brains da koi andira kayam re me pugai na le am go am ne le am du adu da moi na ngasai gi moi nu chai ji na moi ne ngasai english da dictionary word ko am sin na ga moi jo hai re ba knowledge uthok chare ne that's a great thing adu tele na mane ba ba ai na haining i po chu di adu mai na mi phattaba da ngang video chor pudi adu gi po to afaba kitang mon thoga afaba am tang comment ani hum pi ga yengo no harau ber nungai ta wakhan tang yeng biro adu gi isa gi ai khoi da kem gai video ai khoi da moi hai ba ne moi na comment pi da moi da nungai je hai ba ai ngon su kem lai te comment pi ngo pi jo bo su nang gi mang ja ba ai yeng video lu ai yeng video ai comment phattaba yam pi da yeng video but ai aju se adu du nang gi reflection de what you give is what you get nang pi thoki po tu da mu nang pi thoki po tu da heng mim na mo adum pi sala di tor to ne ade nang kai khan dun nang sigi moi na thengna ri po che moi na khoi da pi rei po che min da pi ri po che moi da pi je ba kap poi lak poi mung ga pa ga thok pong ngam chan depression na anxiety na le mi ga ta ka me nge sum jang ira halak bo le na ga na le do mi ni le na ga na le mi yam le ba mi paning de ba khambra moi ni irek pa comment je ai je sum yeng moi ni irek pa comment sum yeng kan da khat le ba jealous si su yam na lai ta ba na te jealous si patan lai ba jani ko ai na ai khat le ba nang na moi da energy je waste to biru ta de moi da harau jar ni moi da penser ai na pi ba reaction do phang ngen lai ra ni ba reaction su bi bi do usan bi do adu ta ri moi khan ai je sungu bi di ai gi ga to ai je tok jar ga ni ma sa khang na ba adu mai tham bi moi je ma lo ya puti moi ignore to thua ta ignore to thua kai moi kok si da khoi ke no ne batman ante go moi khoi ke no ne kai da shakpi ni moi man mi moi shakpi mi a pa lai moi kok je lam phang bu de khoi na ma ne de si po se pra khoi je ke tar mi je maga pra isolated or pa ade ma mathanda keno tor kan da koi ka dri ma pan thok ta bi da adu moi se mama na bai maram da su phatan aphaban phana kan mangam de mama na ba chokot pu ju moi yeng bangam de kana go mo chokot pu ju moi da kalak mi ho chaw adu du ne adu gi mindset tu ne adu du ne moi na social media da la tauri je ngasai gi maitai ma sam na u ma tam da kari go mo tauru mo da moi di honaning da bi da dum mi ne han gre kai gi no ai di taw bangam de ha ga mi ju jing thana hona za ba bo ne small imung da lei ba mi du da hana chum thor pam darka tai nungai tra ne akoi si da ngasi akoi le mi nei myam sing je ngasi akoi na han thena gi poto ngasi pulap ka chamina da na pasha ka thona da na akoi achap ka chamina da na harau da chamina phagi tongna da na growth mindset lai nei je nungai tru si yam thi nungai event ga tog da ngasi pravin ge thengna mu podcast ka phamina da si ste nungai ba ke lei gi sigum po se lai ti ma hai ji ma loi phangi di ka ya dun ai gi section da phang pravin gi section da ma na mai section da loi ma section da phang ta ne adum khan ngam de moi hai ji na pravin na grow tog gi ta de ai grow tog da ta de ha ba khan du ne ba pravin na grow tog de ba khan chim na de ai ju grow tog tu ne adum ma khan khan ba sungam ngam de ba aduna dum comment da dum keno tra khuju muju to dum lai ni ba dum adu si akoi mi pun ma si no kom na dar kai gumba productive oil mi ana pulla ga de na bro ai familiar every time bro na wa hai ba khuding mak sing ja ai ngon da kai mo khara learn to na ba lotion ba ya na ba
perspective tongan ba aina khaliba perspective sina ta tongan ba perspective ama aina loksan ngam hodoi adu swai to naina imana ba yam jing phamaga circle wari sana ba matam da learn to ya ba yam jing phamina na wakhal je outlook se chawthok na ba even ai kemta leitre hai ta ga jo ai ngam gi ni ai capable oidi kan ai bi isana pija motivation create to ngam na ba jaga am lei adu isolated or ga mi ngona thi thingang lei ba mi de ma du na khangam ma ju mama na du khangam ju mo ne talaki taloi tina why for tina ning kamai tina ning du samna am da Pravin dengai Pravin amtang khanbi ubo ai je no am ta show da lang leiba ai je no am ta negative ta dum high leiba Pravin na kainom hai phang matam da oi ju re da wathi waram tawnu ko nu ga da gi Pravin da ching thabi na tok ta di Pravin na aham da deng na sorong be ai ba Pravin khala ga di asimi ji ga pull ga du nu da hai ba khanum khala dum ai ngon da laptop pi gi tam ne because kai na Pravin na ngon da gi ching ngai kem yaudre da gi di ai na spread to is only negative energy ne ba negative energy kana pam ki adu matam da kana na grow to ning du no so Pravin positive energy tum tok ta ai Pravin nak to sum lening tam ne si mi Pravin carry to ma nak ta le dum positive ta dum manam nung sibam nam ta di samna perfume nam da koi koi manam nung si ya je attraction nam ne ba so positive energy ju attraction nam ne ba positive energy producer pa je smile ma carry to pa je aphabu da khalak pa je mi nung se pa je mi ne dum puning bane ba negative energy to sum produce to le ta di suktu o swain sum le ta mi ne ka su tina ning da bane adu isana khang badal ka tai ba sangha hai je sangha sem ge hai ta di positive energy khar to biu akoi gi ai ning asi haining bam lei ba khoi manipur da te ai kwai de gi haina da po je khoi gi halaman khar ju lei ba khoi gi moi je khatang ge chaw lei ba adu moi gi chaw hai di moi life ta phang be adu moi am lei ba moi je dum saw dum lei ba moi je khamra moi de ga kanum hai ba hey no should the yabra guy adu ba khoi gi energy ma carry to lei ba nang adu ma hai yabra kai khoi gi defensive mode dum lei mi khar lei ba ko ai di ego ga thi wa adu moi ni henjare lei je ba kang bu sing je ko adu ai na haining po di sometimes she work to the soft to bum darga type soft to ba di manung de soft to wa am te ko manner nice person am with the pesa kam chang chom kam chang di nice person am with the kam mi ngi mating pang matam de kam nungai gi yam thi nungai ba sha chang bro ne chang de adu gu oi wa chunga de moi ne khali je khoi gi moi na ma hele hai bam lei ba adu na tak pa di khoi gi chuen hen de humbleness yaug da bai ne so sigum kaino je khoi gi society da kitang mutat pam dar ka tai yam important we po choi de comment se adu dai tholai ne adu gi mind dai tholai ne aseng ba creator do gi lo la ga dum kaino manung da gi dum blanket manung de lo la ju kalam khang ko da dum taw ga ai taw ga ta ga profile ma tham jang ga lo re ma du bro na hojik se wari budi sania ngat leigre na do bo yam na arui bena khoi manipur di issue je ton khangi leigre social media gi issue unemployment ki de transportation every side kudi di yeng problem lai ta issue lai ta situation am lai try da manipur adu bu si myam issue lai ha den problem lai den khoi temin lai thok di ya de ke mo khari to de ya de aduna solution ji thi de sum yarak de si myam ji gi we lon mak solve to ngam dra su manipur gi ultimate solution ai ta khoi ji kitang mamang da khong thang ge chat pe ya na gi solution je bro yo khala kari ne na thambi be karam state the problem lai the state like chome every state the problem lai akoi gi state na problem kare hele ai bon heli maram je ga gi na da akoi ji mi yam phatte bu theng na ma hai ma to mi yam phatte ai je yam deep down ga jane ai hai jara ke ba machi manau da yana hore mi phatab je machi manau da yana hore ai na sum yeng kan da seng na hai ma tam da sometimes I know when I go out to the layer, Matuna Panda layer, Matuna, you should collect more than that. Mapanda lives in no I clip. I don't know why I have given. Mapalam die never do ga aiga poke the lemon active. I do not put the Suma Yanks and Navaka, there was more along the cram leave. The women put the Tanga, but the whole round and Tanga, but the time the lemon Purina, never a manama Yanadaba, Muchimino Ho Yanada, Pataba, Adagi Hana, Adagi roots and Taba Hogi. Yanda very good. Adagi roots goes to Hana Hora, but it's like Upper Walk on the Kanmangam the Dim. Upper Walk on the Kanmangam, the Tamina, saying the Hamadam the Unity High Post, the Tin Wall. I'm thinking what because unity handaki hoki crisis in a book and we have a hosiki crisis is a unity data book even business is ungai where you see high one music she to where mind to have the smart she to mana she to haga Jingtanaba
tauba wakhallon ngatne lainei myam singse social media haring sai join comment gi batang da haigibdo social media si to report man singse attack mode to ngatne laisi attack mode to ngatne lai myam singse so adugi attack mode na koi gi life ta koi gi society da kai changes bro amana amada attack han to we kan khallaga kai changes bro tu no adagi di aina kwai dai haina daba gari chawon tongchallaga ekta phau saraga dagi di keno toraga koi gi keno am da tungam ni haida achobongi gari tungam ni haida ha phau da horn ga khongjala te da chala phau chala moi gi chatla dam ni ka ha ga moi tunga koi ji chawr bani ka mapan thokan ji pura huinau mo chagi da lai wa bu ngam da dum lai mi yoi thengnei ba mai ma lai ko da singapore ni si video se thadau ko singapore to moi da share ka kanu ko si video de haije singapore to ne ba ngai si haije koi si manung de la ata di koi gi ason bangang ma cha ma sa de gari mcham thauja matam da di moi di khangja da da hekta horn ko ai nang khopang thadau nang ga nang khang da ba ga lai adum ma to mi yam lai ko adum po je ga ai the loudest one in the room is the weakest one in the room ga ha ko adum mane ko adugi poto to bani nang sai gi adumai to bi matam da angang amana mi im da phauram ga da manang ngam da phauram ga da poto kai phauram ngani adumai mo na challenge sa moina la ini challenge sa moi la pani ga sai gi society se adumai to boi nium da loi la ini ko moina chawar sa ara moina kuta pajama ga sida laga adumai to ga phau sa ga la i mem sing so akoi na khang ga da pot mem sing ji phatta mi di phat kidre whoever sigi podcast yingi ba ngasi aingon da tasing na maki support to bi mi mem da aingon da aigi wahai bu tasing na maki thamoi na tabi ba mem sing da aina thamjaga da pot se let's create something big kai no to du ja ne afa thok to se afa thok to ja se mi ngai bi ganu ekoina ngasi afa thok to ja ma tam da kai afa thok no hai tarti afa bo khan khan na bo na si chokhat na bo khan khan na bo na si yes challenges yam lei harakani mu oza sa mem nam comment da mu oi ju oi da manipur da di si kuma mem le du hana solve to da hana solve to du to go la harakani but what are you doing nang kai do wi nang di comment piraga wakhan khanna ga dumai nang na hai pa sar leiba nang di kai do wi nang contribute kem tor mo nang torom du sai maning thu maning me phamaga phau sa len du singapore ne sigi pose thoi je go ru suru pudi afaba moi phatab sing nang thokro afaba mi do hogalaga imung dagi haun to pangthoga afaba mi gi society da give to ba horak pa arai jaba dagi di tanaraga sumain to ji to je pesa leiba leitab dun tonga na moi gre sumain to kai do ni dagi di unity lainaba akoi machine ji semgat minaraga transition to na ba aduga lesson na mo ina ba generation map sing the lesson na mo ina ba no way in khalaiba generation ji da sumain to raga di kai gino da choice ne ba fatta bu zulai afa bu zulai ba fatta ba khan ge ha se fatta ba khan ba jam lai ba afa ba khan ba boring chui ba adu mi map ne khale fatta ba jana pick up to ge ha ba khanam khale ba sai ge no fatta ba mi fatta ba ne he na yam bani na afa ba khan ge ha mi yam ne me ba so do tarti afa ba khan na ba kai no akoi ge generation ji na khoi gi leiba pravin dagi hona aingon dagi hona akhoi dagi hona afa thabak to bom darka ta pravin ngasi podcast media ama hanga pravin aseng ma thabak to ta di who are you aina ngasi si dei podcast da phamaga ngasi aina share to report je aina min to daga di who am I natra so ai goal di aingon da head to ning ba to jo aingon da chawning ba saw jo thina ngang ning ngang jo I don't care aina haining ba di ai gi goal di society si da generation live generation is the afaba mateng pangakpa afaba pirakpa because kaino already akhoi gi generation is the ahead generation na pura amu sangjala thamama pham ne adu pham do sengdok na bhona da ai than ngam de but adubu ai gi part ai fazana play to bim darka tai so ai gi part ai na fazana clean na part to biraga ai gi parts da gi ngasi prabin na inspire be prabin gi part of afaba thawak to tardi maybe someday akhoi na society gi 30% amadi porak pe ai 30% je porak tardi maybe 40% 50% ge boy oi no maybe it will take years but akhoi na pa me from the ko yor kani ba but root thabina mi je kanamta root thate ba lai me am sing je aina sigi position de yoba yoru kan paisa je si loksalaga ai dum paisa pai ai than da hingba adu amuksu aingon da mana si mateng pangbiraga de ai swai bu ngamni haibigi mingona depend do wakal jimaga ai ni initiate torokanda aina ngami saruk to awat pudu mongon da aina kai mateng panga mana ngona return torokada ga concept thoina khande dependency migi makhong lek pa haibse si phatta ba pone hoi amana ma support tong nang dabani amana ma ger to nang truthful da leina ga dabne ba do koi gi tongana mindset ama lega koi gi adagi di koi gi afau sabi poche si ya ma phatta pone afau sabi poche ne kai porei game productive nothing so duna sigi changes se sigi poche ma koina wakhanda sigi poche ma koi kok ta hapsan bi bam darka tare habdi koina society da afaba porake legi manipur gi conditions da koi changes porake growth porake haitadi akhoi gi kokta kai lebe darka da haitadi mi ngai virunu nang afaba khan tardi afaba thabak to ba horo adui matu ina dam santok piro
ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ For ꯁꯥꯟꯅꯕ sure, ꯑꯗꯨꯝ for sure. Thank you ꯃꯇꯝ very ꯁꯣꯏꯗꯅ much. ꯂꯧꯖꯒꯦ Thank you. ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ